Prodajemo lokal u ulici Milovana Glišića od 53 metra kvadratna. Lokal ima predprostor sa kuhinskim izvodima, jednu prostoriju do hodnika do ulice, drugu prostoriju iza koje se nalazi još jedna koja se koristi, nije uknjižena, ne ulazi u ovih 53 kvadrata uknjižene površine. Ima sanitarni čvor, jedan toalet, umivaonik i WC šolja i još jednu veliku prostoriju koja je okrenuta ka dvorišnoj strani, mirnoj strani, gde ima i zelenilo, znači može da se koristi za kancelarije, jer nema buke, može da se koristi kao kozmetički salon, kao što se nekad i koristilo, međutim neko može da koristi i za stanovanje. 064 6432 338, ja sam Ljiljana Marković, master 021 nekretnine.